Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ću pričati o osjećaju ostvarene želje. Prije nego što nastavim s tim, podsjećam vas da držim treninge 1 na 1, imam poslovne savjetovanja, po novom imam i personalizirane ili ti ga osobne afirmacije za spavanje koje se rade po narudžbi. Imam u ponudi svoju knjigu Istraživači duha i držim na YouTube-u srijedom u 9 sati predavanja uživo, a više o svemu tome možete pročitati na www.ritmstvaranja.com. Ok. Osjećaj ostvarene želje. Ispričat ću vam priču Nevelovu koja mi je onako jako interesantna i onako mislim da će vam jako dobro pokazati neke stvari. Znači, Neville je bio poprilično star kad su ga pozvali u vojsku i došao je tamo, nije imao američko državljanstvo, nikako mu nisu davali američko državljanstvo, ali su ga poslali u vojsku američku. I frajer je došao tamo, bio je na obuci i bio je rat. I nikako nije htio ići u rat i htio je da ga otpuste sa svim počastima. Jednostavno je rekao da to nije za njega. I otišao svom zapovjedniku i tražio je da ga otpuste i zapovjednik mu je onako lijepo glatko rekao ne može. I onda Neville, kakav je već bio, je otišao u svoju sobu i zamislio je da su ga otpustili sa svim počastima. Zamislio je svoj stan u New Yorku, zamislio je svoj krevet i svaku večer bi legao, kaže on, lego bi u onoj vojarni okružen hrpetinom muškaraca i na onim škripavim krevetima i to, kaže, realnost bila jako daleko od njegovog stana, ali svejedno kada bi legao na večer u krevet, osjetio bi da spava u svom krevetu, osjetio bi prisustvo svoje žene i svoje kćeri. Ne? I to je radio iz večeri u večer, uvjeren, znači on je već bio na toj razini da je bio uvjeren da će dobiti to što je zamislio. Ne? I znao je da je u materijalnoj realnosti napravio sve što se od njega očekivalo. Znači napisao je zahtjev za otpuštanjem časnim iz vojske. Ne? I kaže jednu večer kako je ležao i zamišljao, odnosno osjećao da je u svom stanju u New Yorku, odjedanput je čuo glas i vidio je sliku gdje mu je neka velika ruka došla i pokazala mu je da je časno otpušten iz vojske i dole je stajao potpis. I on je doslovce živio u tom osjećaju, ja ne znam više koliko je rekao, 5 ili 7 dana, mu je trebalo da to izmanifestira. I na kraju ga je taj isti zapovjednik pozvao i rekao mu je, Godard, kao imaš još jednu šansu da odustaneš od svoje ideje, jer bi mi tu stvarno jako dobro došli ljudi poput tebe, da li ipak si se predomislio, ne? I Neville mu je rekao kao ne, nisam, želim izaći iz vojske. I taj isti zapovjednik koji mu je tjedan dana prije toga odbio njegovu molbu, mu je potpisao, znači, časno otpuštanje iz vojske i tada je Neville dobio, znači, osim što su ga časno otpustili iz vojske, dobio američko državljanstvo, ne? I sada, u biti vam pričam tu priču o tome da primijetite koliko puta ste, ajmo reći da stvarno već trenirate Neville neko vrijeme i njegove tehnike, koliko puta ste ušli u zamišljenu scenu gdje već imate ono što želite, osjetili da je ono što želite već vaše, izašli iz tog stanja, otvorili oči u stvarnom svijetu i onak rekli, oh shit, gledaj, nema šanse. I počeli se živcirati, ne znam, i računi stižu, ili se gospodin specijalni nije pojavio, ili je šef, ne znam, zaposlio nekog drugog na vaše ciljano mjesto, ili ne znam, što god, niste uspjeli kupiti stan koji ste htjeli, ili koliko puta ste se razljutili, koliko puta ste se rastužili, koliko puta ste se osjećali beznadno unutar tog perioda od trenutka od kad ste zamislili svoju želju. Mislim, ja to sve pričam iz vlastitog iskustva, ja sam sve to prolazila i daleko od toga još uvijek se uhvatim u klopku. Ali želim da primijetite kada bi se stavljali na kraju svakog dana plusevi i minusi, tipa koliko sam vremena proveo u osjećaju da imam ono što želim,
Svaki put kad bi se ulovio u tom osjećaju staviš plus, ili kad bi bilo, koliko puta sam se dnevno ulovio u osjećaju da nemam ono što želim, stavim minus. Kada bi na večer podvukli crtu, izbrojili pluseve i minuse, što bi mogli zaključiti? Gdje smo bili? Gdje ste bili? Što ste kreirali? Koju emociju? Jer generalno, kaže Neville, svaka ideja koju mi možemo zamisliti ima svoju emociju. Ima svoju pretpostavljenu emociju. Znači, nije isto da li želite kuću, da li želite povišicu, da li želite platiti sve režije, da li želite otputovati u Ameriku, da li želite neku osobu. Svaka ta želja ima svoju specifičan osjećaj, svoju specifičnu emociju. Koliko ste danas vremena proveli bivajući u emocije ostvarene želje? Jer kaže Neville da jedino što stoji između nas i naše ostvarene želje je emocija, i kaže kada osjetite da vam je želja ostvarena, kada osjetite da vam je želja ostvarena, ona će se ostvariti. Evo, to je jedan onako kratki momentum emocija. Nadam se da ste nešto izvukli iz toga i vidimo se sutra na live-u. Ćao!